I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Parlok mtasaj sen ngan hikai biang phi kum no ban edit video ha u Alight mission. Kerung akar part ya phi ki bapai jakin ka video sngo bhaban ya like but share but subscribe. Namba kan long ka jing ai man sim jung phi nga. Namba ngan la ban pen mi chu chu bon ki video ba ai jing hikai kum ne. Tentang ngan hikai phi ban edit umne mo ngan remix bat ka birthday mo but the voice nangkong atwa kajing rai ngapa nela dep at lupat ma pi ad jing rai anang 10 plus dapat suggest ai tu audio suggest hi pi kajing rai ngah nela dep at lupa tidak pila dep at sa at pat sa yu bit point ban ad yu bit point don ki bakali nga ki ba ong ba mlap ban ad yu bit point ta ada pimnang ban adu bit poinyam klik bejo ne u ba pu itu belak do knam top bit ki 00 kat ba poi itu up klik bet kat bawan ka bet hang to up klik bejo tu la mi hi tu bit point tungin sedang no I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. pat saya kedor ayam 10 plus sejit pada kedor bapi kuat kena mah setan pada tu bit point ba bit point ban kong sa klik tu kedor sekod ang tanah pedang sekod baca duk barok aduk bandadap seklik ya kedor ban kong ni bit point sa effect search part temu tiles sa standard sesukan betang untuk miral bantu sebab skmat saat biang sa effect search part oscillate mah sa standard tepat angle iPad aina aina 90 mah the frequency part aina 1.76 the part magnitude sa iPad tepat hab I plus to keyframe I plus sa iPad I know 200 mah setan sa 22 plus ta sa iPad ano 3 mah setan skmat plus dala dap bak skmat at part sa effect search part wave up mah
standard kung I to paste sa iPad I plus stan kmat itu plus atan siden ta sa iPad .92 ta angle part yang tu hi ay 0 sa spacing part iPad 6.5 mo ta magnitude iPad keyframe to ay nagtino side ay plus iPad satan siya din to sa iPad 0 sa iPad ya ka graph pet bahama dalang ibang sebab sa adbiang uju hi adbiang wave up ta base I plus biang to tansher then sa I biang keju 0.92 to angle part sa iPad .5 spacing part ano 6.5 to magnitude sa I plus stansya din itu plus sa I biang 0 entah to wap angle part sa iPad ano 150 ndala dep bakshmat at biang sa way effect search part temo squidge a standard iPad plus tino site sa iPad ano 20 mo stansya din itu plus tas iPad 0 stansya din sa iPad saya ke graph nepat ay to ha to baar sa iPad to ha abing to baar to daladap paksikmat abing sa way effect search part exposure
iPad -1.0 Tela dap bakskmat adbing sa uwi adbing uju effect exposure iPad I plus nitana site iPad iPad 2.00 stan skmat atau siden tang tepat sa iPad 0 Tela dap bakskmat adbing sa uwi effect sejpat pinch ball sa iPad teha strength sa plus pat I plus pat na pedang sa iPad ban tena side sa iPad untuk side iPad 1.0 mo tansiden untuk pat sa iPad I know minus 0.17 untuk pedang jung ki frame part saat pada ke graph telah dap iPad 1 radius abit 2.500 telah dap speed part atau pedang jo IBM to pedang jong to strength sa iPad iPad 0 to 0.00 telah ibiang sebab skmat sa iPad ang tinapo 3 dot sa iPad copy tasabak sa klik sektu ka baar sa iPad ibiang tinapo 3 dot sa iPad paste salabay kum na sa paste copy paste batch baro hadu bandadap tikibakwa yu XML jung kane sa page po description box ngala debo pen ka kerpat epi sungo baban ya subscribe ma kene ke video kita ke bompat dep subscribe ro sungo baban subscribe no kloi kenapa pen yo shu kijing hikai ban edit kumni kublai bon